Ćao svima ljudi, dobrodošli u LR Gaming HD. Danas ću vam pokazati kako napraviti intro. Mada sam već pokazala, ali izašla je najnovija verzija, Pro verzija. Da, izašla je to. Potrebna mi je jedna aplikacija, Video Show. Video Show. Vidite, ja sam instalirao Pro verziju. Ja sam je platio. Odite u foto video. Minecraft je ovo. Start. Evo. Pokaj s koje ja snimam. Ovo. Znate ovaj. Sad ako ćete promijenite titul, zašto piše već. Primjer da titul Eldar Gaming HD. Ok. I danas ću vam pokazati prije ko ćete da neki video spojiti. Vidite, dobro vam je ova Pro verzija, Video Show Pro. Znači, to je jako dobro. Ko će da kupite, to vam oduzme od kredita. Imate kredita kod 3 marke. Imate ovaj Viva video. I sad njih možete praviti također. Ako hoćete da spojite dva videa, ukucate VidStream. Čekajte. VidStream. Vidite. Ovaj video merge što nema više videa, ja ću ova dva spojiti. Ja više nema videa, znači ja sam sve iskoristio. Play i vidite kako će to sve ispati. Ja spojio dva videa. Sad ću ovo ponoviti. Ja sam spojio sada. Ništa ljudi, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Lajkajte video, šerujte, subscribeujte se na moj kanal. Ćao!